uvaženi sugrađani, roditelji, draga djeco i maske svih boja, dobrodošli na Tivarski dečiji karneval 2025. godine. Ja sam uvjeren da ćete večeras uživati u ovom, slobodno mogu reći, šovu, u ovoj predstavi. Iskoristit ću priliku da se zahvalim organizatoru, da se zahvalim našim gradskim službama, da se zahvalim našim volonterima koji su sinoć i danas učinili ogroman posao kako bi sinoćnje veče i ovo današnje bilo fantastično i bilo sve u redu. Što se tiče karnevala koji se održao sinoć, on je bio veoma uspješan, ali je bio uspješan samo iz jednog razloga. Iz tog razloga jer su stariji karnevalisti uspjeli da sačuvaju dijete u sebi i što su dozvolili tom djetetu da se kreativno iskaže. Ja sam ubijeđen da će vama kao djeci danas biti puno lakše i da ćete biti mnogo bolji jer vi ste već djeca i vi samo treba da dozvolite tom djetetu da se kreativno izrazi, da se zabavi, da uživa večeras, danas. Ja sam ubijeđen da ćemo mi kao odrasli uživati, a vama djeco želim da ove uspomene koje danas budete stekli u Tivtu da nikad ne izblijede. Uživajmo.